Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Twashimye ko mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunze b'Ijwi ry'Amerika. Igisirikare ca Somalia kivuga ko cagandaguye abarwanyi baba Al-Shabaab barenga 40. Ubutumwa igisirikare c'ico gihugu cashishiriye ku rubuga rwa X buvuga ko Somalia yivuganye izo ntagondwa biciye mu bikorwa igisirikare cayo cakoze gifatikanije n'abafatanya bikorwa bayo mva makungu nticatomoye ibihugu bavamwo. Bagandaguriwe mu karere kitwa Kade kari muri leta ya Hirshabelle. Dutegura ino nkuru ivunaguye igisirikare ca Somalia nicari bwatangaze ibindi bijanye n'igitero kivuga ko cahitanye abarwanyi. Eka no mu rwi wa Al-Shabaab ntaco wari bwakivuge ko. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo mu gatondo. Tuve muri Somalia duca tuja mu vya Israel na Hamas, aho Israel yafashe ingingo yo kuzibira imfashanyo n'ibindi vya nkenerwa vyose vyinjira muri Gaza. Ivuga ko ari ingingo yafashe mu ntumbero yo kotsa igitutu mu rwi wa Hamas kugira ngo wemere ko amasezerano y'agahengwe k'intambara yasabwe na Amerika yinjira mu gice cayo ca kabiri. Igice ca mbere c'ayo masezerano cari kirimo ingingo zitegeka korohereza abagira neza gushikana imfashanyo ku bazikeneye mu ntara ya Gaza, caheze ejo kuwa gatandatu. Vyari bitegekanijwe ko Israel na Hamas baca batangura ibiganiro vyo kumvikana ku gice ca kabiri c'ayo masezerano yategekanya agahengwe k'igihe kirekire. Ni igice cari gutangura ari uko Hamas irekuye igice cabo igifise nk'imbohe z'intambara. Umutegetsi wa Israel atashimye ko amazina yiwe atangazwa, yavuze ko ingingo yo kuzibira imfashanyo zija muri Gaza Israel yayifashe ivyumvikanye ko na Amerika. Leta ya Amerika yamara ntaco irabivugako. Ku ruhande rwa Hamas, indongozi zo mu rwi zavuze ko ingingo ya Israel ari igikangisho kinyuranye n'amategeko kandi ije guhonyanga no kubangamira amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi kandi yikwije kugira ngo ifatwe nk'icaha co mu ntambara. Biruko mu gihe Israel yagabishije ko Hamas yoramuka ibandanya kwemera ko amasezerano ahasanzwe yongerwa ko ikiringo, ingaruka zizoba nyinshi. Mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku vya Kongo. Igisirikare c'ico gihugu FARDC kivuga ko abantu mu rwa M23 warayuhaye u Rwanda, uvuga ko ari abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ari ndementanya n'umukino ugamije kugitesha agaciro. Abigisirikare c'u Rwanda ceretse amenyesha makuru ejo kwa gatandatu, bose hamwe ni 20. Muri bo harimwo umugabo w'u Rwanda gwemeza ko ari Ezekiel Gakwerere, umusirikare mukuru w'ipete rya General de Brigade, akaba yahoze ari umukolonel mu ngabo za kera z'u Rwanda. Uyu mugabo w'imyaka 61 kubw'igisirikare c'u Rwanda yaramaze imyaka 30 muri Kongo. Itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Kongo rigira riti: igikorwa cabaye n'ububisha atakindi bugamije atari ukudutesha agaciro no kuturemeka inkono ishushe. Ni kandi umwe mu mikenyuro ya leta y'u Rwanda yo kwisigura ku gituma ingabo zayo ziri mu buseruko bwa Kongo. Igisirikare ca Kongo muri iryo tangazo kibandanya kigira kiti: ubutegetsi bw'u Rwanda bufise uburambe mu kurementanya, bwafashe abarwanyi ba FDLR bamaze igihe mu mino yabwo, bubambika impuzu nshasha z'igisirikare cacu kugira ngo bwemeze ko ari aba FDLR bafatiwe muri Kongo. Kwa gatandatu wino ndwi turiko turasozera, abigisirikare c'u Rwanda cerekanye bose bari bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo. U Rwanda ntaco ruravuga ku itangazo rishasha rya Republika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda katari gake rwavuze ko impamvu ruri muri Kongo ari ahanini uruhirwi rw'abarwanyi b'umurwi wa FDLR washinzwe n'abari imbere mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu 1994. Tukivuga ku vya Kongo rero, igisirikare ca Uganda uno musi naco catangajije ko carungitse abandi basirikare baco muri Kongo mu bikorwa vyo gutuza imirwi yitwaje ibirwanisho iri mu bice bitandukanye vya Kongo. Abasirikare Uganda yarungitse yavuze ko bagiye mu gisagara citwa Mahagi kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo. Felix Kulayige havugira igisirikare ca Uganda yabitangarije itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP, avuga ko abasirikare ba Uganda bamaze kwinjira Mahagi
Mahagi kandi aribo bagenzura ico gisagara. Igisagara ca Mahagi kiri mu ntara ya Ituri ihana urubibe na Uganda. Uwo mutegetsi wa Uganda avuga ko leta ya Kongo ariyo yasavye Uganda kwiha abasirikare bafasha mu gukingira umutekano inyuma yaho igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kabiri abarwanyi ba Kodeko bagandaguriye abasivile 51 bo muri ico gisagara. Nta makuru yandajanye n'iki gikorwa Felix Kulayagi avugira igisirikare ca Uganda yatanze. Abarwanyi bo mu murwi wa Kodeko bavuga ko barwanira inyungu zabo mu bwoko bw'abalendu bagwiriyemwo abarimyi, bemeza ko babangamiwe nabo mu bwoko bw'abahema bagwiriyemwo aborozi. Twibutse ko muri Kongo Uganda yari isanzwe hafise izindi ngabo ziharurwa mu bihumbi zagiyeyo biciye mu masezerano yasinywe n'ivyo bihugu bibiri. Uganda ivuga ko ifise amakenga ko intambara iri muri Kongo ishobora gukwiragira mu bindi bice vyegeranye n'ico gihugu, mu gihe muri Kongo hasanzweyo ingabo z'ibindi bihugu ziri mu isi Burundi n'iz'u Rwanda. Abahinga bavuga ko bishobora gukwega intambara ikaze nk'iyabaye muri Kongo mu myaka y'igihumbi 1998 gushika muri 2003 aho ibihugu vyinshi vya Afrika vyari muri Kongo. Abahitanywe n'iyo ntambara ico gihe baharuwe mu mamiliyoni, ingaruka zirimo ibiza na kigoyi zisonga aba yirokotse. Y'imikino na sport, Dube mu Faransa akinira equipe yitwa Total Energy niwe yatsinze isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda 2025. Umenyesha makuru wacu wa sport Jean-Claude Myandinda yakurikiranye imikino ya nyuma y'ino higanwa. Ni mu birori bikonje cyane byabaye kuri iki cyumweru. Byari bikonje kuko intera ya 7 ari no ya nyuma Tour du Rwanda itakinwa ngo irangire bitewe n'imvura yaguye, isiganwa rigeze hagati. Iyi ntera yagombaga kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Abashinzwe gutegurira irushanwa bahisemo gufata umwanzuro wo kwirengagiza iyi ntera ya nyuma, bagendera ku bipimo by'igiteranyo rusange nyuma y'agace ka 6. Ibi nibyo byatumye Fabien Dube yegukana umwanya wa mbere. Urugendo rw'ibirometero 769 yarukoreshejemo amasaha 19 iminota 35 n'amasegonda 12. Uwabaye wa kabiri ni Enoch Muluberhan wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea, naho ku mwanya wa gatatu haje Umudage Oliver Mateis ukina ikipe ya Bike Aid. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Venker Masengesho mu ikipe y'igihugu Team Rwanda warushijwe n'uwa mbere amasegonda 51. Ibi bije bishimangira ko bikiri kure nk'ukwezi kugira ngo umukinnyi w'umunyarwanda azashobore gutsindira irushanwa kuva ryajya ku gipimo cya 2 n'igice kimwe. Muri iri siganwa rirangiye hakunze kugaragara inenge mu birebana n'imitegurire. Mbere na mbere nubwo nta ujya inama n'ikirere, hari benshi mu basesenguzi basanga ko aka gace ka nyuma ka Tour du Rwanda kari kashyizwe ku isaha ya 7 ari ikimenyetso cy'ubushishozi budahagije, ngo kuko nta mpamvu ifatika yo gutangiza intera y'isiganwa ku masaha nyuma ya 6, cyane cyane ko n'iteganyagihe ryari ryagaragaje ko muri aya masaha hateganyijwe imvura. Ibi biza byiyongera ku kuba n'utundi duce twose twa Tour du Rwanda y'uyu mwaka twaratangiraga isaa 5. Ikindi kitagaragaye neza nuko ku musozo w'intera zimwe na zimwe hagiye habaho guhuzagurika mu gutangaza amazina y'urutonde rw'abatsinze, ndetse ku ntera ya Kigali Musanze abantu bategereje igihe cy'iminota 4 hataramenyekana wabaye wa mbere. Izindi ntege nke zagiye zigaragara kenshi mu mitegurire y'iri siganwa Tour du Rwanda nuko isaha yo gusoza yabaga itandukanye n'isaha yabaga yavuzwe, ku buryo hari ubwo hazagamo ikinyuranyo cy'iminota 40 ugereranyije n'igihe cyabaga cyavuzwe mbere. Ku ruhande rw'u Rwanda by'umwihariko, umukinnyi Moise Mugisha mu ikipe y'igihugu Team Rwanda yakoze ibara ubwo yifashishaga inzira z'uburiganya mu gace ka 6 kuri siganwa, agashaka kunyura mu nzira itemewe y'inkerera mu cyamo. Uyu musore ufite agace kamwe rukumbi ka Tour du Rwanda 2 n'igice kimwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda, nanone yari yakoze agashya mu ntera Kigali Musanze ubwo yahagararaga akava ku igare akajya gusuhuza umugore we n'abana be intera y'uwo munsi itararangira. Uyu musore Moise Mugisha aherutse nyamara gutangaza ko abakinnyi b'u Rwanda batagenerwa amarushanwa ahagije mu rwego rwo kwitegura neza Tour du Rwanda. Muba munsaba ibyo mutampaye. Ntabwo wamaze amezi 3 nta competition, nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka kina ama competition gusa, umbwire ngo tuzajyana. Ndabizi urabizi neza ko hari minota ya limit muri competition mo hagati, o kugira baze banyaka icyamba ati ukuwemo. Ubwanjye ndibwiriza kuko ndambona ko ndagera kuri Arrive ya minota baye inkubise. Bamwe mu bakunzi b'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda bafite impungenge ko imikorere irimo kujijinganya ku bategura isiganwa Tour du Rwanda ishobora kuzisubiramo muri shampiyona y'isi izabera mu Rwanda mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika unaho twandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabasuhuje, ndi Eugenie Mukankusi. Bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Yibasiye miliyoni z'abagore ku isi, ariko na n'ubu abantu ntibitabira kwisuzumisha. Endometriose ni indwara idakira
aho imikaya yisanisha na nyababyeyi ishibuka igakurira hanze ya nyababyeyi. Ibi bitera ukubyimbirwa ndetse n'inkovu kandi bishobora gutera ububabare bukabije. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko iyi ndwara ya endometriose yugarije abagore miliyoni 190 bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Indwara ishobora gutangirana n'imihango ya mbere y'umukobwa akazarinda agera mu myaka yo gucura cyangwa se guca imbyaro akirwaye. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri Afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi, bituma abagore benshi n'abana b'abakobwa bababara bucece nta kugaragaza ko bayirwaye. Umuryango udaharanira inyungu wo muri Nigeria uyoboye ubukangurambaga bwo gufasha rubanda gusobanukirwa iyi ndwara ibabaza no kurushaho kuyirinda, kimwe no gufasha abagore guhangana nayo. Mu myaka 20 ishize, Sharon Kechi Adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka 15. Kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro. My mom specifically, she didn't take it to be a serious thing. Mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye, ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza, kuko hari igihe ugera ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho. Ishami rya ONU ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira 10% by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha, kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku 50% mu bagore. Nubwo iteje ako kaga, ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu Burayi no muri Amerika. We have about 30 to 40% of our patients are kuva kuri 30 kugeza kuri 40% by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke. Bivugwa kandi ko 11% by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa. Ikibazo hano nuko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe nuko nta bumenyi abantu bayifiteho. Isuzuma ry'inzobere ni imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri Nigeria. Abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye. Aho niho Olivia Nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we Indo Survivors International Foundation baziramo. Uyu muryango yawutangije mu 2017 nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze, agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha. When a young girl walks into a doctor's office, Nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya. Uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga 2,000 kubona ubuvuzi, ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu bihumbi kuri iyi ndwara. Ukora kandi inama ngarukagihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye. When I joined and I met other women that Nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya. Ima kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo, mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo. Nwankudu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera, gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana, kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira. Twabajije abadukurikira ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriose ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa, bamenye ubuvuzi bwayo nuko abayirwaye bafashwa. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Jos muri Nigeria kuri iyi ngingo. Endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi, aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi. Akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare. Mu bimenyetso byayo abagore bagira ububabare. Ni ububabare buba bukabije.
kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo. Ni indwara yibasira abagore, ifatanya ababyeyi, cyane cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje. Urebye bisa nk'aho nta buryo bwo kuyirinda. Ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa. Iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo ntagomba kwicara muhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo, agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke. Ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buza nk'ibintu bisanzwe, ubundi bigasa nk'aho bidasanzwe. Impamvu mvuga ibi ni uko haza uburibwe, ubundi amaguru akabyimba, hakaba kuruka, rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya. Endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi. Dukunze kuyita kandi indwara yo kubyimbirwa, aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi. Uko kwaguka kw'izi ngiramubiri za nyababyeyi twita endometrium ushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'ahandi. Izi ngiramubiri twita endometrium zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo, bivuze ko ikibazo cyose endometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka. Bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngaruka kwezi y'umugore. Gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi. Ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara. Ibyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango. Dr. Augustine Kwabena Tawiya ni muganga w'indwara z'abagore Kumasi muri Ghana. Aratwungura ubumenyi ku ndwara ya endometriose. Endometriosis is a condition. Endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi. Iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore igizwe n'utwugara dutatu. Hari akugara ko hanze, icyo wakwita umuzenguruko. Hari akugara ko hagati twita myotrium. Hakaba rero n'akugara ko imbere twita endometrium. Ibigomba kuba imbere mu kugara k'imbere muri nyababyeyi. Iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina, ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis. Mu magambo yoroshye, indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo. Indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi. Nta mpamvu n'imwe izwi yitera, ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo. Zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango, mu nshuti, abavandimwe ba hafi, umubyeyi n'umwana. Izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije, ihumana ry'umwuka, ihumana ry'amazi. Ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa. Indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane. Ishobora kandi gutera ubugumba. Mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere, ni umugogoro uremereye. Ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango, bigatuma hari n'ubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro. Uyu mugore akenshi aba ahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda, ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis. Kandi uyu mugore aba amaze igihe kinini agerageza gutwita ariko byaranze. Rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore. Hari ubuvuzi, ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi. Ubuvuzi bushobora kuba imiti, kubagwa se,
cyangwa se byombi bihurijwe hamwe. Nk'urugero, icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa estrogene mu mubiri. Ngira inama abarwayi bose, abagore bose, ko bajya bivuza. Ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda, kuva cyane mu mihango, kutabasha gutwita, ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara, bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare. Dufata amateka arambuye y'uburwayi, tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparoscopy gisuzuma ibice by'imbere mu nda.